Ламачка у Коцурськім хуторі почала коло 7 септембра. Перше на полях з найвчаснішими гібридами, і там зешаca не витримали сушу. Понеділок ми почали. Прийшло у понеділку, але вецька також було застою. Кукуриця фало 320. Takže v Lahu nemala už len 22,5, keď sme počali predíš i barz bola mokra, že mne žadali sme barz zagažiť. A ponáhľame vylámať, že by še nelúpala, bo bereč ho lúpe. A za lúpanie nesadím kukuricu, za to, že nemáme len 10 hektári, tak naplníme 3-4 čardaky vecka. Co bude ponad toto vecka, še ju lúpe. Ale aj tí poznejší sorty tam. Da nie utrám, že ktorý sorty RFA 500. Sabodajko voljela mać u čutkoh, bo takvu kukuricu može doma čuvat spojarnu šatvu, ta ju već, kad dostanja ljepšu cenu, preda i uloži do novog ciklusu produkciji. Tiž popreda i čutki, za ktorih variže často, na njih već je zarobi jak na sami kukurici.